ndabasuhuje mbahaye ikaze kuri Chabi Esport amahoro y'Imana abane namwe aho mwese mu bice bitandukanye mukomeze kugubwa neza ndetse no kugira igicamunsi cyiza n'umwanya tugiye korana ku makuru y'imikino atandukanye y'imikino avugwa hirya no hino kuri uyu munsi turi bwibande ku makuru atandukanye agenda avugwa hanze y'ikibuga mu bakinnyi muri iki gihe cya international break. Abakinnyi benshi batandukanye nibwo babonye akanya ko kugenda bakora ibyabo byihariye ndetse n'amakipe y'ibihugu uko yagiye akina muri iyi minsi igera kuri 3-4 itambutse kugeza kuri uyu munsi wo kuwa gatanu. Reka duhere ku mugabo witwa Andres Iniesta, uyu nguyu ni umurejande w'ikipe ya FC Barcelone ndetse n'ikipe y'igihugu ya Espagne, dore ko ari nawe wehesheje igikombe yatwaye mu mwaka w'ibihumbi 2010 batsinza kuri finale yatsinda ikipe y'igihugu y'Ubuholandi. Uyu mugabo yamaze kuba agura ikipe we ne company ye afatanyije na company y'Abasawisi yitwa Stone bagura ikipe yo mu cyiciro cya kabiri mu gihugu cya Denmark. Uyu mugabo akaba ashoye amafaranga ye ya mbere mu mupira w'amaguru n'ubundi yihebeye mu ikipe yo mu gihugu cya Denmark mu cyiciro cya kabiri. Naho umugabo uyobora ikipe ya FC Barcelona bamwita Directeur Deco, uyu mugabo akaba yaraje kuba atangaza bamaje ku mukinnyi Erling Braut Haaland bivuga ko ashobora kuzerekeza mu ikipe ya FC Barcelona. Uyu mugabo yaje kuba avuga ko umugabo umwe mu beza isi ifite muri babiri beza isi ifite ari umugabo witwa Erling Braut Haaland, ariko kugeza kuri ubu ngubu nta rutayizamu bifuza. Umugabo bafite icyizere ari rutayizamu wabo abo bita Robert Lewandowski, mu gihe amakuru menshi amuganisha ndetse avuga ko uyu mugabo ashobora kwerekeza mu gihugu cya Espagne mu ikipe ya FC Barcelona ubwo bazaba bafungura stade yabo nshya bari kubaka. Ikipe ya FC Barcelona yo bita New Camp Nou izaba bafungura mu mwaka utaha w'imikino. Naho tukiri mu gihugu cya Espagne, umugabo witwa Robert Orab, uyu mugabo yamaze kuba atandukana n'ikipe ya Real Sociedad. Uyu nguyu akaba yari directeur sportif w'ikipe ya Real Sociedad mu gihugu cya Espagne. Uyu mugabo akaba yamaze kuba atandukana nawe, akaba yafashe iki cyemezo nyuma y'iminsi myinshi itandukanye. N'umwe mu bagabo bari bayoboye neza projet y'ikipe ya Real Sociedad yagiye itanga abakinnyi benshi batandukanye, akaba yavuze ko destination ye cyangwa se icyifuzo cye n'akazi gakurikira ashaka kwerekeza mu gihugu cy'Ubwongereza mu makipe atandukanye yo muri Premier League. Naho umukinnyi witwa Frank de Jong ukina mu ikipe ya FC Barcelona, uyu nguyu umwe mu bamazemo igihe kinini ugenda ugira n'imvune nyinshi zitandukanye. Uyu Muholandi nawe byamaze kuba bamuganiriza, yamaze kuba atangaza ko we ameze neza ndetse nta kibazo afite, atanitaye ku by'amasezerano ikipe ya FC Barcelona yamuha cyangwa ntiyamuhewe. Icyo areba ni ukwitwara neza, kuba yaravuye mu mvune agakomerezaho agafatiraho akagubwa neza mu ikipe ya Barcelona, akayihereza ibyo agomba kuba yiha byose kuko ni ikipe ye akunda ndetse anafitiye amasezerano. Naho Directeur Deco ni umwe mu bagabo bicaye bakaganira n'itangazamakuru cyane, bamubaza ku bakinnyi benshi bagiye batandukanye. Baje kumubaza ku mukinnyi Nico William wa ikipe ya FC Barcelona yifuje cyane muri impeshyi nyuma ko bari batwaye igikombe cya Ira kumwe na Imikino. Uyu mugabo aza kuba atangaza ko n'umukinnyi bashakaga muri sama ntibamubonye, barangira basinyishije Daniel Rumo baho, kandi n'umwe mu bo ikipe yifuzaga. Kuri ubu ngubu bafite abakinnyi babo kandi bafite icyizere, nta kibazo ngo ntago agomba kubavuga byinshi ku mukino ku mukinnyi utari uw'ikipe ya FC Barcelona. Naho umugabo witwa Joao Palhinha ukina ikipe ya Portugal ndetse n'ikipe ya Bayern Munich mu gihugu cy'Ubudage, uyu mugabo yamaze kuba atandukana n'ikipe y'igihugu ya Portugal ifite n'umukino kuri uyu munsi, akaba yagize imvune, akaba yamaze kuba anagera mu gihugu cy'Ubudage hagiye gukurikiranwa n'abaganga b'ikipe ya Bayern Munich ngo barebe imvune ye ndetse bamwiteho. Uyu mukino ikipe ya Bayern Munich ndetse n'ikipe y'igihugu ya Portugal wasohotse no muri kampu yayo. Naho umukinnyi witwa Sergio Ramos wahoze akina ikipe ya Real Madrid, umugabo yari guzwa cyane n'ikipe ya Real Madrid dore ko ari free agent muri ubu ngubu, nta kipe afite. Uyu mugabo yaje kuba amakuru avuga ko uyu mugabo nta hantu na hamwe yigeze ahura n'ikipe ya Real Madrid ndetse nta makuru namwe afite. Ibindi binyamakuru bigenda bitangaza ko ikipe ya Real Madrid yavuze ko nta gahunda bafite kuzana no kugarura uyu mugabo witwa Sergio Ramos wabaye kapiteni ikipe ya Real Madrid ndetse akaba n'umurejande wayo ko yakozemo amateka menshi atandukanye.
naho midfielder cyangwa se umukinnyi ukina hagati mu ikipe ya Bayern Munich bamwita Leo Goretzka. uyu mugabo nyuma yo kugira kariyeri igiye iri hasi hejuru mu ikipe ya Bayern Munich, uyu mugabo utari no kubona umwanya uhagije wo gukina mu ikipe ye ya Bayern Munich, yamaze kuba ahindura abamushakira akaryo cyangwa se agence imushakira uburyo bwe n'ahazaza mu mikinire ye. uyu mugabo akaba yamaze kuba ahindura, ndetse no mu kwezi kwa mbere araplaninga ko uyu mugabo yazaba aribwo agence yinjiyemo yitwa Rufu yamushakira akazaza cyangwa se akazoza ke mu ikipe ya Bayern Munich, cyangwa se no kuba yahindura bibaye ngombwa akajya gushaka aho abona umwanya wo gukina. naho umukinnyi witwa Mario Hermoso, uyu nawe wahoze akina ikipe ya Atletico Madrid, kuri ubu ngubu akaba ari umwe muri ba free agent bari kwifuzwa n'ikipe ya Real Madrid. umukinnyi yaje kuba atangaza ko byaba ari iby'agaciro cyane abaye abonye ikipe ya Real Madrid, dore ko ngo anayikuriyemo akayikinamo akiri mutoya cyane, ngo zaba ari inzozi ze, ndetse no gukina mu ikipe y'amateka ikomeye nka Real Madrid. Real Madrid impamvu iri kugenda ihuzwa n'abagabo batandukanye bari hanze y'ikibuga nuko ifite imvune nyinshi, by'umwihariko muri defense, akaba bari kugenda bavuga ko baza mu ikipe ya Real Madrid kubera ko baziba icyuho. naho umukinnyi witwa Paul Robert Pogba, uyu mugabo byamaze kuba byemeza ko uyu mugabo yamaze kuba atandukana n'ikipe, agiye kuba atandukana n'ikipe ya Juventus Dotore ubwo azaba agarutse mu kwezi kwa gatatu mu kibuga amaze kurangiza ibihano bye. uyu mugabo ntazigera yongera gukina ikipe ya Juventus Dotore, akaba azaba ari free agent, akazaba ari umwanya mwiza wo kongera kugaruka ndetse no kureba ikipe yakinamo mu mugabane w'Iburayi cyangwa se n'andi atandukanye, dore ko yavuze ko afite inyota yo kongera kugaruka ngo atarasaza yumva kimeze neza, ndetse n'ikipe y'igihugu y'Ubufaransa ari tayari no kuba yayikinira. naho mu gihugu cy'Ubwongereza tukireba ku mutoza mushya w'ikipe ya Manchester United uyu myaka 39 mwita Ruben Amorim. uyu mugabo yamaze kuba ku munsi w'ejo akomeza kugenda asura ibikorwa bitandukanye, dore ko yatangiye akazi ke ku munsi wo kuwa mbere yagiraga mu gihugu cy'Ubwongereza ku gicamunsi. ejo yasuraga Stade ya Old Trafford ndetse n'ahandi n'ibitandukanye agenda areba aho azakinira, dore ko afite n'umukino wa mbere ku itariki azaba atangiriraho umukino ku itariki 24 akina n'ikipe ya Ipswich Town muri shampiyona y'igihugu y'Ubwongereza, azanatangirira hanze bamwakira muri Premier League. naho umukinnyi witwa Mateja Delight, uyu mukinnyi ukina ikipe ya Manchester United ndetse n'ikipe y'igihugu y'Ubuholande, uyu mugabo wamaje kubijyanye na Ten Hag avuga ko ari we muzanye mu ikipe ya Manchester United, ariko bitigeze bikunda ngo atagize amahirwe ko bakomezanya, gusa intego yari ukwitwara neza no kuba umukinnyi ndetse no gutsindira ibitego ndetse n'ibikombe bikaba ibyiza hamwe na Ten Hag, ariko ngo yababajwe nuko bitakunze bakahita batandukana mu gihe gitoya. tukiri ku bakinnyi b'ikipe ya Manchester United, umukinnyi witwa Manuel Ugarte ukina ikipe ya Manchester United ndetse n'ikipe y'igihugu ya Uruguay, uyu mugabo yaje kuvuga ko ari ikipe y'agatangaza yabonye yagiyemo mu ikipe ya Manchester United, ngo yaje kwegerwa n'umukapiteni Bruno Fernandes amubaza amakuru, amubaza uko bimeze ko ya joining ikipe ya Manchester United, amubwira ko ari ikipe nziza imwe mu meza ku isi. ngo uyu mugabo nigeze yongera gutekereza kabiri ubwo yashaka gusohoka mu ikipe ya Paris Saint-Germain, yese avuga ko agomba gukina mu ikipe ya Manchester United. ibyakurikiyeho namwe murabibona, kuri ubu ngubu ni umukinnyi mwiza ukina mu kibuga hagati w'ikipe ya Manchester United. uyu munyayirigwe unakina hagati mu kibuga mu ikipe y'igihugu ya Uruguay. mu mikino yaraye ibaye mu gikombe cy'Afrika gushakisha igikombe cy'Afrika izaba mu gihugu cya Maroc umwaka utaha 2025 intangiriro za 2026, amakipe atandukanye yakinye Lesotho iza gutsinda igitego kimwe kusa itsinda ikipe ya Central Africa, ikipe ya Guinea Equatorial inganya ubusa kubusa n'ikipe ya Algeria, na ikipe ya South Sudan itsinda 3-2 ikipe ya Congo Brazzaville. naho Madagascar itsindwa 3-2 n'ikipe ya Tunisia. u Rwanda rutsindwa igitego kimwe kubusa n'ikipe ya Libya, naho ikipe ya Niger itsinda ibitego 4 kubusa itsinda ikipe ya Sudan. ikipe y'Abarundi inganya ubusa kubusa n'ikipe ya Malawi. ikipe ya Benin inganya na Nigeria igitego kimwe kuri kimwe, naho Burkina Faso itsindwa igitego kimwe kusa n'ikipe y'igihugu ya Senegal zarwaniraga kureba izaba iya mbere muri iri tsinda. ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi ikaba amahirwe yayoyotse kuri Stade Amahoro ubwo yatsindwaga igitego kimwe kusa n'ikipe y'igihugu ya Libya, ikaba isabwa kurira umusozi wo kuzajya gutsindira mu gihugu cya Nigeria, ndetse iganasaba ko ikipe ya Libya yaba yatsinze ikipe y'igihugu ya Benin kugira ngo ikipe y'igihugu y'u
Rwanda ibe yakomeza mu mikino y'igikombe cy'Afurika. Amakipe atandukanye kuri munsi araza kuba akina, amakipe agiye atandukanye harimo n'ikipe y'igihugu y'Abagande ibuze kuba ikina n'ikipe y'igihugu ya South Africa. Ikipe yaje kunategerwa ibihumbi 5 by'amadolari mu gihe yaba itsinze ikipe y'igihugu ya South Africa. Ikipe yamaze no kubona itike izarekeza mu gikombe cy'Afurika kizabera muri Morocco mu mwaka wa 2025. Naho umugabo iki ku mugabane w'Iburayi naho hakomezaga imikino itandukanye ya UEFA Nations League, imikino itandukanye yagiye ku mugoroba watambutse. Hari umukino ukomeye wabereye mu gihugu cy'Ububirigi wahuzaga ikipe y'igihugu y'Ububirigi ndetse n'ikipe y'igihugu y'Ubutaliyane. Ni ikipe y'igihugu y'Ubutaliyane yaje gutsinda igitego 1-0. Uba undi mukino ikipe y'igihugu y'Ububirigi itsinzwe ukomeye, dore ko yaherukaga ubwo international break yaherukaga bari batsinzwe n'ubundi n'ikipe y'igihugu y'Ubufaransa. Naho ikipe y'igihugu y'Ubufaransa yaje kuba itenguha abantu, inganya ubusa ku busa kuri Stade ni mu gihugu cy'Ubufaransa, inganya ubusa ku busa n'ikipe y'igihugu ya Israel. Ikipe ikaba yaranakinaga idafite umugabo witwa Kylian Mbappe batigeze bahamagara muri iyi international break. N'ikipe y'igihugu y'Ubugereki yatsinzwe ibitego 3-0 n'ikipe y'igihugu y'Ubwongereza, ikipe iyobowe n'umugabo w'umusigire bita Rikasiri watsinze ibitego 3-0. Ni mu gihe umutoza Thomas Tuchel azatangira gutoza ikipe y'igihugu y'Ubwongereza mu mwaka utaha guhera mu kwezi kwa mbere. Ikipe y'igihugu ya Czech Republic of Ireland yatsinze igitego 1-0 itsinda ikipe y'igihugu ya Finland. Ikipe y'igihugu ya Kazakhstan itsindwa ibitego 2-0 n'ikipe ya Austria n'umutoza Mr Gegen, ndetse Norvege ya Erling Braut Haaland itsinda ibitego 4-1. Byose kuri munsi nibwo ikipe y'igihugu ya Portugal iri buze kuba imanuka mu kibuga nayo ikina imikino ya UEFA Nations League. Naho ku mugabane wa Amerika y'Amajyepfo bo bari gukina icyo bita World Cup Qualifiers izaba mu mwaka wa 2026 mu gihugu cya Amerika na Canada ndetse n'ibihugu bigera kuri 3 na Mexique bizakira iki gikombe cy'isi. Ikipe y'igihugu ya Argentine yaraye itungwe mu gihugu cya Paraguay itsindwa ibitego 2-0. Inkuru irimo ikomeye cyane ni umukinnyi Lionel Messi washyushye mu mutwe akaza gutongana ndetse atukana n'umusifuzi bikomeye. Igitego cya Argentine cyatsinzwe na Lautaro Martinez hakiri kare cyane, mu gihe ikipe ya Argentine yatsindwaga 2-1. Naho ikipe ya Brazil nayo yazaga kuba ingana na Venezuela igitego 1-1. Umukinnyi Vinicius Junior yaje no kuhushamo penalty ndetse yaje kugenda atukana afite amahane menshi, mu gihe igitego cya Brazil cyatsinzwe n'umukinnyi witwa Rafinha umeze neza. Uyu mukinnyi wanamaze kuba ahabwa nimero 10 ya Neymar Junior dos Santos, kuri ubu ngubu utakiyamagarwa mu kipe y'igihugu wazonzwe n'imvune nyinshi zitandukanye. Kuri ubu ngubu urutonde rusange ikipe y'igihugu ya Argentine ni ya mbere n'amanota 22 mu mikino 11, na ikipe ya Colombia mu mikino 10 ni ya kabiri n'amanota 19. Brazil ni ya gatatu n'amanota 17. Ikipe ya Uruguay ni ya kane n'amanota 16. Ni mu gihe ikipe y'igihugu ya Colombia iri buze kuba ikina n'ikipe y'igihugu ya Uruguay mu gihugu cya Uruguay, bareba ko byakina iyi, bareba ko yaza gufata umwanya wa mbere ikipe y'igihugu ya Colombia. Andi makuru twagarukaho ni uko ikipe ya Real Madrid yamaze kuba yemera ko izajya gukina imikino yiswe Intercontinental Cup Final izabera Lusail Stadium, aha ni muri Doha ahabereye igikombe cy'isi finali ya 2022. Igikombe Argentina yaje kuba itwara. Iyi finali izaba ku itariki 18 z'ukwezi kwa 12, akaba nabwo n'igikombe cy'isi n'ubundi cyatwaye. Ni imikino izahuza amakipe yagiye atwara ama Champions League ku migabane yayo uko ari amakipe 6 izagera finali, akaba ariyo izakina n'ikipe ya Real Madrid ku itariki 18 z'ukwezi kwa 12. Naho umugabo wahoze akina ikipe ya Manchester United ndetse waje no kwibora umutoza mu minsi mike itambutse nka interim coach aba yitwa Ruud van Nistelrooy, yanditse urwandiko rurerure ashimira ikipe ya Manchester United, abakinnyi, abakunzi ndetse nabo bakoranye mu ikipe ya Manchester United. Avuga ko ayifuriza ibihe byiza ndetse avuga ko ari iby'cyubahiro guhagararira no kuyobora ikipe ya Manchester United, ukayiyobora nk'umukinnyi ndetse nk'umutoza ndetse nka manager muri rusange. Anashimira anavuga ko abona ibihe byiza bigiye kuza kuko ari byo ikipe ya Manchester United n'abafana bayo bakwiriye. Mwakoze kudukurikira kuri Chabi Sport, amahoro y'Imana abana namwe mukomeze kugira igicamunsi cyiza. Hasta la vista, shalom shalom.